Sprechen Sie Deutsch? Wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie heißen Sie? Sizin adınız näme? Wie heißt du? Senin adın näme? Ich heiße Murat. Benim adım Murat. Sprechen Sie Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Siz nemis tilinde gurlaýaňyzmy? Sprichst du Deutsch? Sen nemis tilinde gurlaýanmy? Bu ikisiniň tapawudy, gramatika tapawudyny ünsürmän häzirlikçe esasy şu zatlary ýadda saklan. Ja, ich spreche Deutsch. Ja, owo. Men nemis tilinde gurlaýar. Nemisçe gurlaýan. Nein, ich spreche kein Deutsch. Yok, men nemisçe gurlaýamok. Wo wohnen Sie? Siz nerede yaşayarsınız? Wo wohnst du? Ya da sen nerede yaşayan? Ich wohne in Aşgabat. Men Aşgabat'ta yaşayan. Wie ist Ihr Nachname? Ya da wie ist dein Nachname? Birincide sizin familyanız näme? İkincide senin familyan näme? Meine Nachname ist Annaif. Benim familyam Annaif. Ya da ich bin Annaif. Ben Annaif. Wie ist Ihr Vorname? Sizin adınız näme? Ya da wie ist dein Vorname? Senin adın näme? Mein Vorname ist Ali. Benim adım. Yani Vorname baştaki adım. Yani adın manida gidiyor bu. Mein Vorname ist Ali. Sind Sie verheiratet? Ya da bist du verheiratet? Sind Sie siz dip sorulunda bist du sen dip sorulunda. Berde verheiratet hem oğlanlar üçün hem ayarmaşkalı. İkisine de değişik olup biler. Siz öýlenen mi ya da siz durmuşa çıkan mı? Sen öýlenen mi ya da sen durmuşa çıkan mı? Manen berýär. Ja, ich bin verheiratet. Owo, men öýlenen. Nein, ich bin nicht verheiratet. Men öýlenmedik ya da durmuşa çıkmadyk. Ich bin ledig. Men ýeke ýaşaýan manada.